جباجار پکوژیانه جمردین دم باش تماشاوانن هجا از ماشاءالله دکاک به کرته هف پیوینه کی لگل و ما کو باجار مردینه باجار گل گرینگه جبر کو سوریان ارمن کلدان کرد عرب همو به هفرا دجین و هر با کردن ازدی کردن مسلمان و مسیحی دیسا لوی باجاره پکهاته که قدیم یه مردینه نه سر ساله که ادیم ساله که دو خدا یلن دکمن ساله که نو کریسمس و سر سال جی همه کتیه نو هفل سر و مجاره که کرد سر ساله چوا پیروز کرنه و کریسمس پیروز کرنه آننا لسر و مجاره اما برز اندر پکر را باخفن که ابوخه کشه دیرا پروتستان یا مردینه بخیراتی صابه زور سپاس کم مرحبا یکسر جبر دست بکم دما کو دبیجن سرسال هر کس وکی یا مسیحیه دبینه گله کس و صد زانن کردا سرسال چوا پیروز کری به مسیحیه را پیروز کرنه یعنی دناف خدا وکی چنده که پیروز کرنه چونکه لیکول نواجه هنر سر بله سرسال آیا که مزبیجم سرسال نه ججنکی اولی مسیحیتیه نه ولیه او پیروزباهی کی سالوگره کیه لسروی اساسی تکرنه و همو کرجی زانن بطیبت یه کوین هی باشتر زانن لگنداجی چه دکرن وقت سرسال چه دبو ل نه یکی هیوی سزده هیوی چه دکرن لگور تقویم گرگوریان دچن از باورم تو تقویم هنر یک تقویم جولیان یکی گرگوریان دناف کرده دبین تقویم کردی ل نه کردیه یعنی کرد وی تقویم حباندنه لجل أرمينيا لجل سوريانيا جبركو أرثوذكس وي تقويمه بكارداني بس را كاثوليكا تقويمه كدن شكرن هي راسترة أو تقويمه لدي ساجي في منطقة لجوري تقويمه دمشن كرجي جبوي تقويمه بين تقويمه كردي سيزاروش بشتى وي تقويمه أم بيجن يك مها يك هجر سرسال به لجور وي تقويمه ميلادي يكونها دنيا براني دنيا بكارتينه لگور تقویم دن سیزده مهایکیه سرسال سیزده روش پشتراتی ایجا دوی سرسالی دا هنک جلو برگی خواجی چه دکرن ملتا جوانا دناف گوندا دوچون گوز موز کم دکرن دریب دیگراندن کوسا گلید کوسا چه دکرن باورم کردی زازاجی گاغاند بیشن جیرا چه فرقاوی و یه مسیحیه هیا سرسال پیروز کرنوا بله ادبیم اف جزوواته یعنی چما وی تشتی دکن یعنی اف مسیحی ویا دکن اف نه چاندکی مسلمانیه نه چاردکی زردشتیه اف کدری دست بکر اف مسیحیتیته کرد جبری و وی ایده وی جشنه پیروز دکن یعنی تکلیه کی پر دیروکی هیا تی به کردا و وی جشنه یکو دستپیک وی جشنه قبول کردن خبر وان جوی تشتی هبویا کردن هی خبر دنیای جوی تشتی تنبویا یعنی کردا بری همون نتویان سرسال پیروز کری بله لی بچه و سرسال پیروز کری نه وکی کنه ها ام چه دکن دواتی ویدا پیروز کرن هبویا واتی وی جشنه چیه بوینا عیسی مسیح ام پیروز دکن 25 هیوا 12 ام بوینا عیسی مسیح پیروز دکن yani praniye Mesihiyet dünyayı vi takvime bıkartının. Di İncil'e de matta başa düdüye da İncil'e asli Yunaniye da o Aramiye da İncil'e vergara Süryanici, vergara Ermenici hamuya da dibej rojlatı Kudüs'e dibe magi hatın. Magi anji dibin magi. Aşireke Kurdaya. Aşireke Kurdaya magi. Herodot bahs dike de Türkiye kada dirokvani Yunani. بحث وان عشران دکی عشره بن سردستیا مدادا بجهد کردن یک جوان ماگیه و دبی اولداری زردوش تنی جوی عشره چه دبون چه ند بوجه عشره کردن اولداری زردوش چه به وکی سیستم که قاسه yani سیستم قاسه ونام ازدیا دا هجی هیا هجی هیا هندستانی هیا اری هندستانی هیا و دناف کرده دناف زردشتیا دا هبو و اولدارین زردوش تنی لازم اج عشره ماجی چه به عشره چه نابه اولدارین زردوش و جوانا او ناوی عشره جی ماگی آنجی ماجی هناك دبيجن كرمانج قالوا جوين عفيتي يعني كورين ماجي جورتي ادم دبكو جور بي دبكو نه او يا باش نزانم لي
انجیل دا المهم د ما طبش دوی دا دبی جروجلاتی ماگی هاتن دبی گوتن کا پادشاه جوهیا کو هاتیه دنیای مل ازمان استرکاوی دیتیه ما وی استرکی تعقیب کریه ما شوپاندیه حتی قدوسی ام هاتن کا ایجا پرسین لی پرسینه کی کرن لقدوسی اولدارین جوهیا جبرگو تورات دزانن میزه کرن د کتاب میقا بشا 5 دا گوتن لگور وی گوتنی لازمه لباجار بیتلهمی وره دنیای 30 کیلومتر جیر قدوسیه باشور قدوسیه دیکه ایجا رابون چون باجار بیتلهمی گریان دیسا سترکه دشوپینن سترکه کی هیا جبوی لسر دارا چامی سترکه کی هرتم دخمور وقت ام وی جن پیروز دکن لمالی خدا دارا چامی ام چه دکن ام سترکه گدن سر او سترک جی عیسی مسیح نشانده و ماگیا yani bu avukali kurda takip kirne u sterki çuna bajar beytame mezekirin sterk liser khaniye ki sekini ucaketin hundri khaniye mezekirin zaroklu vura da hamiza dayka kha dayka meryem da u dibe çun ser çoka perestin wi her sihab diyari yani mür behen khwaşiye ve parfüme zêr şxwe dewlemendiye yedinci buxur بخورا کو هج د مولود د کارتینن بخورا کو پیدخن بهنه د دومان جه درد کوي اف هر سه دیاری داموی و جور وگریان هی خبره جوهیا بخوا جتونه جبوینا عیسی مسیح تونه لی خبره کردا جه هيا چونه عبادت لیکرنه و سجده لیکرنه دیاری دانه پی جبوی وی عیده درکس دیاری جه دگره yani peşi kurda دست بکریه. بله بله. اما د انجیل دا جهیا. انجیل دا هیا ناویوان ماگیه. اشیره که کردانه. بری هر کسی پیروز کرد. بری هر کسی وانا پیروز کریه. اف ممکنه کو سمبوله که چاندی جیبه نتنی مثلا عیسی مسیح. yani با چه دبیجه مثلا بری 40 سالانجی دما بوکو زاویه که دزوجی ناف کرداده دارکا زاویه هبو. تو بارزانی وکی دارکا نوالیه. نوسا شکر پیواد کرم موج و گوز و تشتین وسا دخمل آندن و دم زاوا بوک به هفشاد بون یدیل زاروکا بلاو دکرنا و تشت ممکنه جهف گرتبن اری چه دبه جبر کو یکو دست که وی تشتی قبول کرنه کردن هم یکو وی عیده پیروز کرنه یکو مسیح قبول کرنه عیسی قبول کرنه بوینا وی دیتنه و چونه طبی پاشاروجا وی مسئله جه جکو داری خبر وان چه بو جتورات چه بو چاوس تورات چه بو جبر کو کردو جهونا و هفدا جیان کرن و دور دا بحث کی ور حاصل دروکا گوی درج هيا لي جورتي وك جورتي برسا كدن قالك مهمه الجوريما كردا قد كريسمس بيروس كري عنا بله جور دست بكرنكو جماغيا دست بكرنكو كرد مسيحي قبول كرنا لي وك کومکی و کومه مزن قبول کردن وانا امکنگی دبینن یعنی دبکو هبویا لی خبر ماجیت نبویا اویا نزانم لیکو خبر ماجی هیا پشت بوینا عیسی مسیح 430 تا کنسیلا کچبو کنسیلا کالکادون دبیجن لاستانبول کنسیل چارمینه دناو مسیحیتیه دا دور دا ناستور هبو پاتریکی وربو دوی کنسیلی دا پاتریکی اویجی دست وی سندن وی آویتن افروز کرن و او فرمان اویجی درخستن و اویجی راویا بیزانسی راویا چو امپراتوریا ساسانی ملی کردو فارسا چور ایجا چور بنا قبول کرد گوتن لگل من نپرس گری که تو کاری بحثا باوریا خواه کی او ناستور بو هناك فکر مسیحیتی دا هناك جدا دا فکری مسیحیه لی وقت مذهب بيجن يعني جداتين مذهبي جداتين فكري بو شكلي برسيري يهبو اجا اوج رافيات شوي ملي ودور دا بحث مسيحيتي كر لغور نيرنا خوا بيشتكو بحث كر ايكو دوي منطقه دا جيان دكرن دملي ساسانيه دا وحتى هندستاني همو بون ناستوري دوي وقتي دا كردجي بون ناستوري قال كردا وكم كردا كيجان هرمي ام بطيبات ملي شرناخي دملي تشيدا ملي شرناخي ملي حكاريه ملي زاغروسا في ملي زاغروسي وي ملي زاغروسي حتى زاخوي واندرا حتى زاخوي واندرا جي دچي في ملي وي ملي زاخوي در دور زاغروسي كرد بون ناستوري باتريكتيا ناستوريا جي لحكاريه بو ناف حكاريه بو خبو باتريك واني هري مازنجي لحكاريه بو و یک زمانی وان هبو کردی وقتی زمان نزانن کردی زانن
لێ ناستوریên سوریان jî hebûn yani Suryanî jî hebûn bûn nastûrî lê Kurd jî hebûn bûn nastûrî nastûrîtî ne navê mileteke navê navê baweriyeke wek meza em dibêjin em protestanin ya protestanim lê ez Kurdim lê yedin protestana lê Suryan e yedin protestana Tirk e bû şiklî wê demê ve esas Kurda pîroz kiriye yani Kurdên nastûrî hûn dibêjin belê başa vê pirsin ferqa sersalê û Noelê çi ye gelek kes van tişta tevlî hev dikin bi Kurd tasî ji kerema Noel ji Fransiyê tê bûyîne menawî bûyîna İsa Mesîh rojbûna wî ye rojbûyîna wî ye Noel ew e û 25 heyva dozda tê pîrozkirine sê roj cejn e 25 26 27 û xelas cejn xelas lê dîsa jî tatîla dewletî xelas nebûye millet naçe serkar herkes malê xwe ye sersalê jî dikeve ser îca ji derve wexta yek dinêre dibe qey em sersalê pîroz dikin em sersalê pîroz nakin sersal ne eîdeke ne cejneke ew sersaleke ê ku bixwaze dibe salekî em jê xelas bûn em kevin salekî nû bihêvî ew tişekî din e kare wîya ji xwe xwarinekî deyne bixwe dikare neke ew ne cejneke ne eîdeke ne tişekî olî ye zor spas mala te ava temaşavan hêja em gelek spas dikin ji birêz Ender Peker keşeyê dêra protestan ya Mêrdînê re ku wan cudahiyên sersalê û Krîsmê û sê û Noelê bi me re parvekir bi taybetî Kurd çawa vê rojê pêşwazî kirine li ser wê jî em sekinîn.